Ti surat ngentay ikan biyagita ket naggapo kanipagayam Lenlen ti probinsya ti La Union. Rogyak tag salaysay di addaa kiti may kapat at tukad ti sekundarya. Bueno gagayam, denggan tayo nga rod ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam Lenlen. Sino ti dumtang bakit? Ha? Adadamanan? Damot gayam kumare malota kan pare ande. Anyaman nga tan tigagarada. Agtanang kaida. Anya ka kadi? Umay damot sa rungkaran ti anak da. Anak da nga. Anak talaang ni Lenlen. Naimbag nga orasyo, pare Ben, Mari Aida. Umay kami man pare. Ay kat dumanon kayo Umay kayo. At dagayan pa sa lobong mi para kinililin nga anak tayo. Mabalin ka di Marilota. Saan at tila maititad mo iti anak ko? Tamangan lumakadlaw iti kastangar aramidan nyo. Kastoy ngay. Nagpauit nyo mintay inauna nga anak mi iti abroad. Kaya't nimot nga ibingayan ni Lenlen. Saan mi akasapulan ti anyaman na tulong nyo? Kabaulan mi abyagan ni Lenlen. Ay da, anya ka kadi? Mare, apa nga akasta ka matan? Balasangan ni Lenlen. Ang mga numakadlawan day chay. Nalpasan nga intedyo ni Lenlen kada kami. Awan ko mamutan at ipakibyangan nyo kankwana. Kaya't milaang mat aparamanan iti ipaw-paw. Ay basta! Saan nga kurkurang ni Lenlen? Maipaay mi amin kayat kan kasapulan na. Isungag pinnasin siya taylangan. Sardengan yun asar sarong karanjay anak mi. Pangaasiyo. Baybayan nyo nanan. Tamang ano panggapan ba iti diyo pagkikinaawatan? Wan nga rod. Awan mo't katiplano kamang bawi iji kapsat mo. Kaya't kulaan kumamot na matulungan. Nana. Ay nagbababawi ka na ipaampun ni Adi man ako. Ngam, awanan ti maaramidak. Madanagan kami ngamin iti. Taamangan no di mi maipaay ti kasapulan yung kakapsat. Tanagadukay kat nga rod nga kakapsat. Ngam naamukla kasto yung pagtungpa naman ako. Amakapan ka iti sa bali apagilyan. Diyak kumain intad idi ti kapsat yung kadagiti kumarek. Lipatan yung tinapalabas nanan. Tinapatay. Napintas ti kasasaad ni Lenlen ita. Kan may sa, tulong yun kadakwadara dyan. Tawan kat nga rod ti anak da. Wan matkit di Maawatak matkit di ida anak ko. Tatang, maturog kayo ka din? Saan pa, Lenlen? Apay ay anak? Tatang, di ko malang agpayso at isong badyo kanya. Ubingak pa ila iti, mangmangag ko na ito eh. Ado ti mga ibagbaga kanya nga ampun na ka no. Aging gangamin ita at dapay na ti mga ibagbaga kanyak iti dayta. Tanon ni nanang ti pagdamagak agungat adagos. Lenlen, panagkunakit at danakan mo anak ko. Iswa panawan mo't siguro, tap numamon tipod no kinatao. Panawan mo't siguro anak ko. No, kasta, pud na dagiti ibagbaga ti tao kanya, tanang. Amay saak lang, ampon. Sana pud no dayta anak ko. Saan ka mamatpat? Ayda, amon ni Lenlen ti amin. Imbaga ko. Nasaysayat mo't lang numamon ang tikinapod na. Taplagtal ng ti panunot na. Tapno sana na mariribukan kadagiti mangmangag na iti aglawlaw na. Awanan kay tibain Ben. Traidor kang asawa. Apay ang impod nun ti amin. Apay! Anak ko. Pakawanin na naglibakakan ka. Mabutengak lang amin. Amang ano panawan na kami iti amam. Lenlen anak, ipatpatag na kaunay. Di kayag danag nana. Sa anak ngagbaliw ka na kayo. At adapay kit di nga ipatag kayo. Tano saan nagapo ka na kayo. Sa anak ka di magkalakas to eh. Ikahit na nang di kay to pulos panawan.
Graduar ni Lenlen iti high school bakit? Kasanungay. Agsardungan na iti panagadal na. Saan na makapagtuloy iti kuleyo. Kasanungatan, Ben. Amumot na makik-extra klaita na makikarkarpintero. Kasanungatan. Sapay na nga tulaunay ti ambisyon ni Lenlen. Kaya't na ti mangala iti nursing. Sus. Pangalaan tayo iti kwarta pagadal na. Awan na. Saan mo't akas iti pagsapulak bakit? Sapay namnamaan di anak ta nga agtuloy iti kolehyo. Empanamnamak nga minday taken ko na. Anyangin nga rod nanang. Awan ti maaramidan tayo. No kunayong agsardengak pa'y lang. Di agsardengak. Sa anak pa'y nga agkulihyo. Pasensya kan anak ko. Saan abali, taagurnong tayo iti paghadal mo. Kaya't kumat makalpas ka. Iso adi ka agdanag. Makapagtuloy kan tumatlaang nga agadal. Ikarikday taken ka, anak. Damag ko asan ka nun agtuloy iti kolehiyo ni Lenlen, Lota. Ha? Apay nga eh. Awan sa kano ti pagadal na. Anya? No kasta, kasarita nga ro di anak ta iti abroad. Isulangan ti mang tulong iti adi na. Kaasimot. Kaasimot no sana makaadal. Sapay nalaing ni Lenlen. Wala. Bagam to nga rod kini Brian, tatulungan na di adi na. Kaasimat no isulatsan ang makalpas iti panagadal na. Alawan nanang, awan parikot. Sige, kaya't ko atulungan, takabsat kumot na jay. Alaman nga rod anak ko, maasyanak namin kankwana. Kasaritak to nga rod di adin, Brian. Ibagak, akayat mo ang tulungan. Iti kasta, makalpas, iti panagadal na. Wala na. Dito iti nakisinarakak ken kalenlen. Kaputa amok saan akayat ni nanang mo makisaritak ken ka. Pasensyaan niya lang uman ni nanang, auntie. Ngam anya di ko na yung ibagayo. Kaya't nakaatulungan di kapsat mo iti abroad anak ko. Ni manong mo Brian. Iso timang paadal ken ka. Ha? Agpaiso, auntie Lota? Wanak ko. Maituloy mo matlaangan ti akadal anak ko. Diyak kaya't nga daagbanag anak kakaasi kada kayo ngagkakapsat. Agyaman ako na kada kayo, auntie. Orekas ka sa no, didak mat maliplipatan nga anak yo. Tilat ta pagimbagak tikit kitain nyo. Katuan alinlen, kaputa anak kalata. No umanugot la kumada na nang mo nga agsublikan kada kami. At kat nasaya at kuma. Ngam amok, saan nga umanugot ni kumarik nga ayda? Auntie, Sige, kasde lang aro den Lenlen, wan. Ituloy mo matlaan ti agadal. Di matlaan ko sa kayat mo nga adalan, ti alaem. Ay saan, Ben? Diyak umanugot. Diyak kayat. Data timang taadal ka ni Lenlen. Ayan nga ruti kwarta nga ramatin na ngay bakit. Amumot nga krigrigat tayo. Di ka katagyaman, tatulungan ta di anak ta, tap na makaadal. Ay basta, diyak umanugot. Pagadalan da ni Lenlen, talpasan na subyenda, alaan dan to ni tipoderda, ay diyak kayat. Adan panunot di anak tayo da. Noan niya ti kayat na, iso ti masurot. Saan man alita pagragsakam lang ti pampanunutan? Panunutan man mo ti masakbayan ni Lenlen. Agyaman ka kit di taad na mayat amang tulong ken kuha ng agadal. Kundi pride ka, kat di mo matngarod mapagtuloy nga agadal ni Lenlen. Malabusan mo dyan anak ka. Uray, takabsat na madyamang tulong ken kuha na. Una, ngambabaan ti kastangar aramiden da. Maya si Deogan terik na nilinlen kadakwada. Kasano tamat kan no bilang? Sana dahi tati panunuto may da. Makamon no niya tiramidin na. Tinapatag matunoy na tirapaap na. Naparay ti pagimbagan na mutlaang dahi jay.
Nakapan man gaya man ti may kadwa nga anak yo, Mare. Wan, kapkapan na lang iji abroad, hindi na panabulan. Nakalpas mo't amin yung nagitin ng mga anak yo, Mare. Wan nga rod, kaasi ni Apo Diyos. Idi babasit dagiti anak me. Kunami no di mi ida mapaadal. Ang naasilat ta ti Diyos. Ta iso tinang tulong kada kami. Ngam ni Brian ti adaan ang paadal kada kiti kakabsat na. Nga isumot lang timang paadal ka ni Lenlen. Agyaman kami tadda kayo mang tulong iti anak ni Mare. Wen apare, anak tayo ni Lenlen. Jakmat kayat nga isulatsan makalpas kadakwada nga kakapsat. Saan mi akayat nga agbanag anak kakaasi di anak tayo, pare Ben. Apay anala daw kasi mangpat ita, Lenlen. Nagkapo ang ngamin iti balay daan ti Lota, nanang. Inikandak iti allowance ko. Manan? Apay, kanayo ng matan ti mapmapan ijay balayda. Ibagam lang no kayat mong ti agsubli kadakwada. Adi na kamin kayat iti amam. Agsubli ka lang, magsubli ka. Awan bibiyang ko. Alla ni nanang, tila ibagbagana. Masurunak. Kasla di na kamin pagan ano iti amam. Manipod na amam adalo tatipudpud no adadakkel mo. Sansanang matan ti mapmapan ijay balayda. Minay ta allowance lang. Maikarigatak ang maipaiday ta. Babaan ti pa naglablabak. Maasyanak ngamin kada kayo, nanang. Kan may saan matadaan ti Lota ti mangmangtad iti kwartak? Ni Manong Brian. Oray pay! Aglablabas mat dagijay nga agasawa. Gungundawayan dan ti kinaawan kwartami iti amam. Ang mga nusug-sugsugan da kapayan nga agsubli kadakwada. Saan, nanang? Awan ibagbagada akasta. Kan may di kay basta mapanawan. Da kayo kinitatang tinadakkelak anagan ko. Ipatpatag kayo unay, nanang. Addadamanan. Ti kunana siguro. Iso ti mangiskort kanilinlen. Manjak mat Oray iso dati ng paadal kanilinlen. Ngam data ti dadakkel na. Apay ay akastaga. Darayan damot ti panaggraduar ni Lenlen. Apay ay paret mo kat anak damot ni Lenlen. Masurunak. Sika lang arudon ti adda utang nanay baganaken. Sika pa'y ti kasta. Agpain ka man mo ay da. Masurunak nga rod. Kita ama? Oh, isuda manin ti kasarsarita ni Lenlen. Masirig tangamin kadakwada at nagsasarita tayo amin. Manjak! Si kalaang ti umasidag no kayat mo. Nanang, addan trabaho. Ha, ay kat masaya at anak ko. I-apply ko pa yung umuna dito Pilipinas, tinadal ko. Kalpasan na. Alaan nakto ka ni Manong Brian iti pagilyan nga ayan na. Tagtrabaho ak ijay. Ha, panawan na kami, anak? Wan tapara kada tayo ti ipapanaw ko, nanang. Ngam anak ko. Nanang, di kay agim-imon kadaan ti Lota. Tauray anyat mapaspasamak, di kay to panawan. Da kayo tinapuutak nga inak. Kastamot ni tatang. Ipatpatag kayo unay-unay, nanang. Mare, di ka kumaagselselos kada kami. Kaputaawan ti panggap mi amangagaw kanilenlen kada kayo. Tila ang matmasakbayan na kat ti pinanunot mi. Iso nga imasitid kami kankwana. Marilota. Ipatpatag na tayo amin ni Lenlen. Iso adi kay kumaagim imo no kanayon nga umay iti balay mi. Saan kuma? Pasensya ka la kumakanyakon, Mare. Pakawanan na. Okay lang na itamari. Nabayagan anapasensyaan ka. Napakawan ka. Naragsakak Mr. Lonely tanagbaliw ti inak anang ampon kanyak. Saan na nakas idi nga adayo tirik na na iti pudpudno anagan ko. Ita, very close dan iti pamilya nagtauda. Tunggal makit-kita tinapintas alinanganda, nakaragragsakak. Ti surat ngentay ikan biyagita ket naggapo ka ni pagayam nga LV
ti probinsya ti La Union. At damet kapadasak kanayat, kayat ko paidrama. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Bueno gagayem, hintay denggen ti panakaidrama, ti pakasalitan ng patulod ni pagayam nga LV. Adto yan ti meriendayo, iha. Ronan. Nakababain pa ikit din kada kayo, nana. Da kayon ti mang serserbi kada kami ka ni LV. Kaya't ko ngamin aramanan nyo mo ti recipe. Ay na, kasla di ka nairuam ka ni mama. Nakairuaman nan ti agluto iti kumpurmila di tamak makan. Tayong imbagla ti kastan, Ngamtiin na kagsugsugal. Saan aya, Ronan? Uwan mo't nana. Husto kayo. Anya. Nailawan kayon ka ni Ronan, kunam? Uwan mama. Saan lanam na minsan? Namin adhon. Nukas tamat lagayam. Akalay sa kayon. Ginapay mo ti bagbaga ti may papanititay ta mama. Anya. Okay ka di kada kayo no dito yan balay nga ni Ronan? Anya? Uri takas la agas sawa kamin. Isupay namin ti babayadan na nga abang na. Pag naadin tayo dito'y balay. Kasanukan? Mama, awan ti rumba nga pagdanagan yung kanyak. Napodno ni Rona ang kanyak. Di naktumabalin alukwan. Nasaysaya at kumamot lang no akalay sa kayo nga umuna. Sakay to agtan na. Ado pa'y ti kundaway para ti dayta, mama. Pagsaritaan ni pa'y anaimbag dayta ka ni Ronan. Apayadi mo't agaw-awidan ni Ronan, Leah. Busy da ka nung amin iti trabaho da, tatang. Makabulang samat na dinagaw-awid. Imawag iti kalman. Amangan no intun umay pala ka no abulan ti awid na, tatang. Day tamat tirigat na, no? Abdayo ti ayan ti trabaho, ti may sakada kayo, anya. Ijemat namin ti ayan tinapintas at trabaho na, tatang. Naimbag ijay tadakdakil ba si ti sweldo na? Sa bagay. Sa nabalay, basta agisangpot iti kwartayo nga agiina. Anusan niyang ti ilayo iti amadag iti talo nga anak mo, anak. Ti importante, may saganaan ti masakbayan to dagiti anak yaw iti asawa. Mukasta, sumina ka ni ti pagnagdan, Ronan? Juan Brent, agnaid ako ninyo balay da LV. Ay, Ronan. Kasanon no maaman ni LV ti kinapudno? Ti kaadat pamilyam? Makamunitan. Oray, dayo ti pamilyak dito. Sapay nagsingpet ti ina ni LV ken ka? Kasano langatan no maaman da ti kinapudno? Lukas taman bilang, anyang rod. Sangwag ti sinarag ko a sitasyon. Sangwag, Brent. LV, agawi da kinton bigat iti probinsyami. Kasta? Kaano hindi pa nagsublin? Kinton na minsan mo't labigat, tada trabaho. Agan nagkang rod iti pa nagbiyahem, Wen, agsakit namin ti kapsat ko. Siyak lang tinamnaman da amang i-provide iti para agas na. Kasta ka di? Sayang. Naawan kumamat ti trabaho. Sumurot ak kumamat iti lugar no. Iti kasta, amok dagiti naganak mo. Addan to na tatsyempo nga isurot ka iti lugar mi, LV. O sige, mangtedaklangan iti tulong ko para iti kapsat mo. Oh, daytoy. 5,000 dayta. Nakadon? Alaan. Makatulong dayta iti kapsat mo. Nagyaman ang ngarot LV. Kasla kapsat kumatan ti kapsat mo, Ronan. Kaputasaan ka na sa balik kanya. Ay, ayatan ka unay. Kumusta na kiti Obing? Mailiw da unahin kan ka, Ronan. Sang ka da magdakadagiti anak ta? Kasta ka di. Sayang. Jak nasangputan ida si Riring. Nasapa da ngamin anatong. Kat. Sika, Leia. Kumusta ka mata? Okay na. Agananos ka amang taripato ka nagiti talo nga anak ta, ha? Sika la kumanti makaamo ka nakwada. Pasensyakan, tadi ka matulungan namang taripato ka nagiti ubing. Amo ka marigrigatang kan. Nang runa kat
pasig ang lalaki dagiti talong anak ta. Okay lang. Maawatan ka magkat. Trabaho ti mga sikaso kadagiti anak ka. Pagrabangak day ta, kas may isa nga ina. Bad news, pare. Oh, apat para, friend. Sayang, di ka nakatindara iti meeting itay. Kasangsangpat ko lang amin manipod iti probinsyami. Pare, agbawas da kano iti empleyado diti kumpanya ngayon tayo. Anya? Maluglugin sa kano ngamin ti kumpanya. Isong agbawas da iti 20 nga empleyado. Ha? Di ka mo, pare. Amangan no may sakadata ti may cut. Wano saan? Duwata pa ikit din. Oh, apay nagsubli ka, Ronan. Awan sirat mo? Bad news, Selvi. May katak iti trabaho. Anya? May sak karag iti inikat ti kumpanya. Kasanungatan. Relax. Ado pa'y ti gundaway mo makasarak iti sa bali at trabaho. Di ka mapukawan iti namnama. Selvi, Awan pa'y mo't pamilya ma. Tapno ag problema ka iti kwarta. Awan pa'y mo't anak ta. Bayam, tumulong ang kagsapol iti sa bali asal ka matrabaho. Siyak pa'y lang ti makaamugan ka. Kabayatan ti kaawan pa'y ti panggedam. Apay ni Ronan, LV, ayan na. Nagawid iti lugar da, mama. Kasta aya? Inik ka kiti kwarta ayawid na. Takaasim at ti pamilya na. Isulang amin tinamnamain da makatulong kadakwada. Agsapol ko maiti sa bali, apanggadan na. Awan pa'y mo't nga ti masapulan na. Isu asyak pa'y lang at ti makaam mo. Total, dakil mo't ti sweldo. Ison samatan ti papapanan ti kwartam, iha. Maliplipatam samatan tabakin. Ay na, mama. Di kay kadi agsasaoy ti kasta. Sana nasabsabali ni Ronan. Kaputa agasawa kami. Ti kwarta naman tan. Kat ti kwarta na, kwartak matan. Tidakas ita. Sikalaangan ti adda trabaho na. Patya ka makasapol tumot lang iti panggadan na, mama. Lukas jemot lang awan trabaho nan. Apay adi pala agawid. Dito yan ti pagsapulan na iti panggadan na. Day tamat nga rin ti imbagak tatang. Tiyak amo ano agawid din. Tako na namat amapan na alaan dagiti alikaman na. Wala. Agsaysayang na iti panawon na ijay. Agawid lang ay nasaysaya at pay. Mano ti kasapulam, Ronan? 100,000 kuma, LV. Agnegosyak langan. O sige, bayam tawagak ni manang ko iti aprod. Adda kwartang ornong ko nga magkurang. Isong agpatulong ak langan kini manang ko. Agyaman ak, LV. Agyaman ak unay. Kat, kumusta ni Rodan, LV? Nabayag mata na imay dito balay. Nasaya at matlagta, mama. At nignegosyo iti lugar da. Kat, nakabayadan? Jak singsingiran, mama. Sana na masapul ata agasawa kami matan. Kasano ama ko nam ti kasta, kat di kay paymat nagkasar. Mama. Agkalay sa kayo nga minit na, iha. Dahit ako mamad ti kayat ko nga ibagakan ko na. Ngam di paymat nga rod makaumay. Makumikom ka no iti restaurant na negosyo na. Ay, Diyos ko. Apay ngay. May katwangal daw ita na kontak ni Ronan. Ngam talaga, adyak makontak. Anya nga tati napasamang kan ko na. Ay. Amukan. Awagak ti katrabahuan ng agnaga na ti friend. Iso ti pangalakit impormasyon, may papan iti address ni Ronan iti probinsya. Jakayat yag sa OLV. Iswa nasaysayat las si kanti mga mo iti amin. Ni, anyat kayat mo asawan, Brent? Itad ko ken kati address ni Ronan. Alaman nga ron, tamapanak di lugar da. Talaga nga minadyak makontak ti cellphone na. Ay, sapay la kumati iso ti mangilukat iti redaw. Adda kumani Ronan nagagarak, Diyos ko. Ha? Anya day jay, ma'am? Dito'y ka diti balay da, Ronan? Wen, ma'am. Apay, anyat masapul yung iti asawa. Asawam?
Owan, ma'am. Asino kayo kadi? Ayan na kadi. Awan dito yan, ma'am. Nag-abroad. 3 abulan nan iji abroad. Aniya. Ang, asino kayo kadi, ma'am? Di yung pa'y sinumbatan ti sa lutsud ko. May sa kagayam. Mabaling ka di apastor kanak. Adda na patay kapag salitahan ta. Sige, ma'am. Sumret ka. Mama. Huston iha. Awan ti imbag nga ipaay ti kanayon mo apa nagsangsangit. Nagsakit lang amin din naramin ni Ronan kanyat. Linoko na kiti gusto. Inanilaw na hak, mama. Huston iha. Saan laan ni Ronan ti lalaki di ti rabaw ti daga? Talaga siguro asaan ni Ronan ti para kay ka, iha. Apay, asyak pwede nakapasamakan ti kastoy, mama. Apay. Huston iha. Paklunin mo ti amin. Maasig ako iti asawa kananak na. Di mo agawan ita, iha. Lipatan mo day ti Ronan. Sana bali. Awan ba't anak yu ato ha? Iso na saysaya at alipato mo ni Ronan. Manipod nag-abroad ni Ronan, awanan na pulos ti komunikasyon ni Mr. Lonely. Di man lang nagkid daw iti pasensya wano pamakawan iti naramid na. Aging gayta agsaksakit pailaang tinakam ko kenkwana. Dahito iti kanayon kong ikararag iti Diyos. Asapay kumata maikat ti dakkalagurak iti lalaki anang luko kanyak.